университет иштеп, үйлөнүп, чоңоюп, өлгөнгө чейинки кантип өлүп атканыңда эмне сөздөрдү айткансың, ошонун бардыгын эстейт. Бардыгын алып келет. Инсан мээлет кылганы, бул дүйнөгө келип, эмне амалдарды кылды, эмне сөздөрдү айтты, ошол гана болот инсанга, башка эч нерсе эмес. Кур'анда айтып койгон, бул мээлеттин жакын арада буга көрсөтүлөт дейт. Бул көрөт мээлеттин бардыгын. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү жашообуздун ар бир күнү Алланын чоң неаматы, чоң мүмкүнчүлүгү. Ахиретке даярданганга, жакшы амалдарды жибергенге, жаратар Алланын ыраазычылыгын издегенге өтө чоң мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн акылдуу адамдар ар бир күндү баалайт, ар бир түндү баалайт. Себеби ушундар бүгүнкү күн ораза кармадык, кетти бул. Кыямат күнү көрөбүз ушу оразаны кандай кармадык, кандай болду. Кечеги күн кетти. Кайра келбей турган. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, жүрөктөрүбүздү ойготойлу. Жараткан Алла Тааланын китеби Кур'ани Карим бул Алланын түбөлүктүү конституциясы. Бүткүл махлукту, өзгөчө инсан менен жиндерди оңдогонго Алланын конституциясы өзгөрүлбөй турган, бурмаланбай турган, эскирбей турган. Бул асмандын мыйзамы. Кур'ан менен Аллага пенде жакындагандай, жаратуучусуна жакындагандай, бир дагы амал менен, башка амал менен жакындай албайт экен. وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ يعني بِمِثْلِ الْقُرْآنِ. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хойрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва аллама." Силердин араңарда эң мыктыңар ким Кур'анды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөн. Бул үммет, Мухаммад алейхиссалам үммети эң мыкты үммет. Кунтум хойра уммат деп Алла Кур'анда айткан. Силер эң мыкты үммет болдуңар. Эң мыкты үмметтин эң мыктылары ким десе, Кур'ан үйрөткөндөр. Кур'ан үйрөнүп, Кур'ан үйрөткөндөр. Ошон үчүн ушул жерде биздин үлүшүбүз болуш керек. Биздин салымыбыз жерде болсун. Биздин жашообуздагы кандай бир вазифа бөлүгү Кур'ан үйрөтүү менен алектенсин. 24 саат дүйнөгө койбойбу. 24 саат акча, 24 саат оюн, 24 саат күлкү, тамаша, тамак, аш, чардайып жатмай жок турган. Биздин жашообуздун бөлүгү, бир аз бөлүгү сөзсүз Кур'анга арналсын. Кур'анга арналсын, бул өкүнүштө калбай турган. Кур'ан окуган адам өкүнөт, өкүнгөнү бүтпөйт, армандайт, арманы бүтпөйт. Себеп дегенде кыямат күнү Алла Таала даражаны Кур'анга жараша берет экен. Сахибул Кур'ан, Кур'ан ээсине айтылат. Оку, көтөрүл даражага дейт. Ар бир аятты окуган сайын көтөрүлө берет. Акыркы аятты кайерге жетсе, ошол акыркы даражасы. Андан жогорку Кур'ан, бейиште даража жок. Бирок сахибул Кур'ан, Кур'ан жаттаган эле киши эмес. Кур'анды дайыма окуп, амал кылган. Назалал Кур'ан ли'амала би. Кур'ан түшүрүлгөн амал кылыш үчүн. Эртеге Алла Таала кыямат күнү Кур'ан менен соттойт. Ар бирибизди, аталарыбызды, апаларыбызды, аялдар, бала чака, бай, би, эркек, аял айырмасы жок. Ва иннама алейкал балаг ва алейна аль-хисаб. Ey Muhammed, senin murnunda Kur'an'da çektiriyor. Kur'an çektirdi mi? Akısını verdi. Bizim cevapçılıkta esep kitap alıyor deyip Allah Teala. Kur'an menen eseptireyim de olmadı. Kur'an menen silerdi sotlayın deyip Allah Teala. Erteki Allah özü sot. Malikul mulk bu. Akısı var Allah Teala sorağanga. Жашоону бергенден кийин, көздү бергенден кийин, акылды бергенден кийин, кулакты бергенден кийин, ден соолукту бергенден кийин, неаматтарын чачыратып берип койгондон кийин сураганга акысы жокпу? Эмне үчүн акысы жок? Акысы бар. Ла юсалу амма яфалу. Алла суралынбайт. Эмнени кылат? Алла суралынбайт. Кимге канча жашоо берет? Ал өзү билет.
Emne üçün деген суроо Аллах коюлбайт. Kimge kança rızkı verir Allah özü bilir. Kança izzet verilir Allah özü bilir. La yus'alu amma yef'alu. Allah kılgandan sonra alınmaydı. Ve hum yus'alu pendeler sorulur. Vakifuhu. Vakifuhu. Toktat Allah'u dedi. Ve innahu mas'ulun. Allah'tan sonra alış gerek. Neni sorayım bilen desen? Hey, caşı verdim, kayda öpüyorum deyip sorayım. Sana caşlıklı verdim, kayda sapladın. Qaydan ақша таптың, қайда іштеттің? Білген olacak ақша қанша мал dedim. Bu 5 suro'nu beyimizге жазып алайлы. Пайғамбарымыз айтқан, bir дағы адам баласы şu 5 suro'ға жооп бермейінше bir қадам таштай албайды деп. Bir қадам таштай албайды. Әр бірімізден şu suro күтіп тұрады. Әр бірімізден şu suro күтіп тұрады. Өміріңді қайда сарптадың деген сұрақ. Ошол жерде Құранға бөлдік беле уақыт. Geçen öyle Kur'an-ı Kerim adam balasını oğuldamanға, бактылыкка жетелегенге, Allah'ın rayının жеткиргенге, бейиштен орын алып бергенге түшүрүлген kitap bu Kur'an. Kur'an'dan ayında oturabız. Kur'an'dan atların geçe ayttıgere bir alımlarımız toplap 55'li toplası var. Bu жерде 90'dan aşık atların. Oşonlardan biri El-Kur'an negiz gözünün atı. El-Furqan deydi. Furqan деген ажырата турган, жакшы менен жаманды ажырата турган китеп, адал менен арамды ажырата турган китеп, бейиштик менен дозоктукту ажырата турган, пайда менен зыян, ак менен караңгыны ажырата турган китеп. Hal yastawillezina ya'lamuna wallezina la ya'lamun. Bilgenler менен билбегендер тең мүмкүнбү? Тең болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Ак менен кара тең болушу жок. Жарык менен караңгы тең болушу жок, мүмкүн эмес. Кудду ошондой туугандар бейиштиктер менен дозоктуктар тең болушу мүмкүн эмес. Буну ажырата турган китеп Кур'ан. Зикр эстете турган китеп Кур'ан. Акыйкатты эстете турган, чындыкты эстете турган, унутуп калган сабактарды эстете турган, мойнубуздагы милдет жоопкерчиликти эстете турган, ахиретте бизди эмне күтүп атат? Ошону эстете турган Кур'андын аты зикр деп айтылат. Bu vahiydik. Kul innama undirukum bil vahiy. Kudaylık var bu. Adamın cürüğünü temilte durgan. Adamdığa Allah subhanahu wa ta'ala hakikatte açar durgan kitap. Tenzil, kasas, ruh, mesani, huda, bayan, tibyan, mev'ida, rahma, başir, nadir, aziz, muhkam, hakim, muhaymin, şahid, şifa, macid, nur. Ne degen atları. Her bir Kur'an-ı Kerim'in atları özünde dalalat Kur'an, özünde çakıra turgan nelesin. Oşun için her bir Müslüman erkek, her bir Müslüman ayal, gün sayın 24 saat Allah verip atkan ömürden, Allah verip atkan ömürden, Allah verip atkan neyden, Allah verip atkan akıldan, Allah'ın sözünü okumak için vakit verip koyayım. Allah Teala'nın sözü, başka sözlerine karaganda, sizin bizden bardıq alamdagı sözlerine karaganda Allah'ın özünün jaralganга болгон артыкчылыктay дейт. Allah'ın jaralganга болгондо кандай артыкчылыгы бар? Салыштыруу мүмкүн эмес. Кудум ушундай Allah'ın sözü, pendelердин sözünü салыштыруу мүмкүн эмес. Бул Allah'ın sözü турганда, ошон үчүн Кур'ан-ы Керим окуганда таарат менен Allah Teala'nı estep, Allah'a okup atam degen sezim menен, Allah'a jakындап atam degen sezim menен okuturgan bolsok, tasirlenip okuturgan bolsok, bu Kur'an bizge dünya ahirettin baktılığını açat. Kur'an okugan adamga soğuk verilir. İnnellezine yatluna kitaballah. Şek gümensiz Allah'ın kitabını tilavat kılganlar. Ve akamus salat, namazlı turguzganlar. Ve enfakû mimma razaknâhum sirra ve alâniye. Biz bergen rızkıdan jaşırın da aşkere de sarptaganlar. Muna uşu adamlar uşunda ümit kılsa olup ticaratты, sodаны, paydаны, dünya ahiretinin paydasına jete turgan turgan. Uşun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah aytip koygan. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet var. Müslim şerifte gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah ve yetadarasunahu baynahum
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. Allah Teala qarаңыз, qaysi bir qavm, bir el Allah'ın uylarına biriyle toplanıp Allah'ın kitabını tilavat kılışsa, birbirine öğretip savap kılışsa, onlarda ne öğreten onlarga? Allah'a beypildik cahit deydi. Beypildik düşet Allah'ın tarafından can dünyanın rahatı. Bir, ikincisi Allah'ın rahimi Allah'da kurcağılar. Allah'a üstüne basıp ola düştüler. Ve haffathul melaike, perişteler olardı kurcay. Cenab-ı Allah Teala oşal adamlardı periştelerin aldığında zikir kıladı eken. Emi kimden amalı arkana tartsa, anın tegi aldığa çıkarılmaydı deydi. Oğalınız, kimden amalı naçar olsa, to'ra emas bo'lsa, fasik bo'lsa, taqvo bo'lmasa, buzuq bo'lsa, anın tegi, ata tegi qanday qana ulug' bo'lsin, aldığa alып çıqa olmaydi. Oşun için her birimiz aldığa çıqqanга biz hareket kılaylı. Abu Zar razıyallahu rivayet var. Aytat, ya Resulullah, avsini deb aytdi. Manga vasiyat qilingizchi deb. Payg'ambarimiz aytdi, alayka bi taqvallah fa innaha ra'sul amri kulli. Sen taqvoni Allohdan qo'rqqanni bekam qilma. Ankeni barliq ishlarning negizi paydovalı uşu. Qultu ya Resulullah zidni. Abu Zar razıyallahu anh aytadi, daha aytingizchi dedilar. Payg'ambarimiz aytdi, alayka bi tilovatil Qur'an. Kur'an'da tilavatını bekam varma. Tündesi dağı, gündüzü dağı oku. Safarda, uyda dağı. Daim oku. Vaktin olsa Kur'an okucun. فَاِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. Ankeni yer yüzünde, cerbetinde sana nur olur. وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. Asmanda sana saktalgan, atayı saktap koygan belek katarı, zapas kılıp koygan zahira olur deydi. Anas razıyallahu anh rivayet var. Subhanallah. Allah'a tanıdık bir bendeler olatken, Allah'ın özgü çekende. Allah Peygamberimiz aytdı. Soşanda Peygamberimize soraganda, Allah kimler degende? Kur'an ehleri deydi. Kur'an ehleri, Kur'an okup amal kılganlar, Allah Teala'nın özgüçe bendeleri. Jaratkan Allah Teala'ga yakın, Allah'a tanıdık olar. Allah'ın özgüçe elleri deydi. Abu Umama razıyallahu anh rivayet var. Peygamberimiz aytkan, Kur'an okuğular. Ankeni kıyamet günü şafaat kılıcı olup gerek değil. Kur'an şafaat kılat. Hiç kim bizim canımızda gelmeyi koyduğunda, bardığı kaçıp etkende, bardığı cüzü yürügende, Kur'an, ikra'ul Kur'an, فَاِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Gül Kur'an okusa Kur'an'ını taşlamayı teken. Kur'an'ın kolundan varmak cetelep beyişke girgisi koyuyor teken. Nu'man İbni Başir'in rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, afdalu ibadeti ümmeti tilavetul Kur'an. Menin ümmetimin ibadetinin en afzeli Kur'an-ı Kerim'de okuydu. En afzeli, ibadetlerinin en afzeliydi. Hazreti Ali razıyallahu anh rivayet, Peygamberimiz aytar, hamalatul Kur'an fi zillillah. Kur'an'da cap götürgen Allah'ın adamlar, Allah'ın gölekesinde olur. Allah'ın rahiminin gölekesinde olur. Yevme la dille illa dillu. Al bunu andan başka göleke olur. Abdullah ibn Masud radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz aytkan, men kara harfan min kitabillah. Kim Allah'ın kitabından, Kur'an'dan bir yere tanığa okusa, felehu bihi hasana vel hasana bi aşri amsaliha. Ağa 10 soğuk böyle diyen turan. Peygamberimiz aytdı, ama inni la akul alif lam mim harfun velakin alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Men alif lam mimni bağlı biriktirip bir tanıma deb aytmayın. Alif bir tanıma, özünçe tanıma, lam özünçe tanıma, mim özünçe tanıma. Bunda çetkanda 30 soğuk devletiken egerdeki Kur'an'daki alif lam mim degeni çeyinde okup koysa. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet, sahibi Kur'an'ın aytılganı ikra vartaki, oku götürül darajaga. Kanday bu dünyada Kur'an'da tecvid menen, tertil menen şaşılma okuytenen, ankeni senin akırkı darajan okup kayırga jetsen oşo. Siz kança ayat bilesiz? 10 ayat.
Beyişte sizge o ele daraja, oşan için kötü. Bitti. Siz kança ayet bilesiz? 20. Maşallah sizge 20. Sizdeki için 100, sizdeki için 1000, sizdeki için 5000, sizdeki için 6000. Kur'an'da 6000'den aşık ayet. Kim kança köp ayet jatasa ölgөнгө çeyin, oşonçoluk darajaga kötörülöt eкен. Oşon üçün barыбыз ölgөнгө çeyin Kur'an jattaганга niyet kılaylı, baldarыбызды karı kılaylı. Kim Kur'an'ды jattap adamın adamday, aramın aramday bilip karmanıp yaşasa, amal kılıp yaşasa, aga aytылынган өзünün жақын туғандарынан 10 киши дозок важип болуп калган, ошолорду шапаат кылып бейишке алып кеткенге укук берилет экен. Ошон үчүн балдарыбызды кары кылып коелу, кыздарыбызды кары кылып коелу. Ар нерсенин баардыгын жаттап турабыз тууган. Аллаху акбар. Эртеге качатка ушулардын баардыгы. Куран жаттатып коюңуз, сизди издей турган күн келет. Ушундай кылыңыз тууган, сизди издей турган болсун кызыңыз, балаңыз издей турган болсун. Эртеге баардыгы качканда. Ошон үчүн келиңиздер баарыбыз Куран-ы Каримге маани берели, көңүл бурайлы. Hadiste gelir, kim kıymalı Kur'an okusa, oşolordu gönlünü götürüş için. Ne degen? Ağa 2 soğuk olur. Kıymalı okuğanla 1 soğuk, kıymalı okuğanla 2 soğuk. Kıymalığanına özünce soğuk olur degen. Oşon için korkmuş gerek eken. Kıymalığanınız da mı? Tekke gitmeydi eken. Kıymalığan da tekke gitmeydi. Kur'an için kıymalatası mı? Tiliniz gelmeye tabi, gıcalat bolu. Oşoğu adilli soğuk verilir. Özünce daraja verilir. Жараткан Аллахым баарыбызга Куранды дос кылсын, Куран-ы Каримдин нуру менен жүрөктөрүбүздү кабырлабызды нурласын, өзүбүздү дагы, үй бүлөбүздү дагы, урпагыбыздан дагы карылар чыксын. Амин. Жараткан Аллахым баарыбызга товфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.